Yenu izo nembabazi so tukwendera niwe bingana oyi niyo kakaburo kwaronda kabeshongozi bita kamuheru. yes mwena beshongozi nimba habura mureke kuzo umukweshongora mwine ambitions yahigura umunonga kandi nekindi nimba habura reka kutera ikishongoro kimwe kikaba hiti oketwara nkasirebo meaning waza kureba meaning y'ikigambo celebrity waza kucishomage ngira ababishongoza umugene mu kironde ukashanga bingi takabire baserebo konkana nimba shabangu tutemwe amani to respecting the music industry tugitemwe ubwenge kandi tushabe munonga ruhanga twasi tuye umwetunguru no matu ryo mu kwegejo ni ministry ya birebemberwa stane uba bingira umwiguru so atuzo muri yecho ushanga twayinerekinga umuzumu gwa stane kwetungura actually cyo kwetungura tinki cyagera abeshonguzana nimba shaba ngumuzego nashi twa wakubayine mu icyo kwetungura ayicoreze kandi akore namani tureke kugayisa music industry umujware umigambire umirebekere umigendere umirire turebe ngo tujye mu kintu cyo kwisarama twereza kapera ka tumwesije tendere program kashati ya kapera na beshongorere mukate beshongorere mukace barebe ngo nuwo gubinga no twatayise umuntu nabasa kujya ati abankore baturetera umuntu utari tumwesije wakakimanya ngwebye bikoze ngo mukama akayiha mu kimwe cy'ikumi cya sentezo atiyo yasima ho mukama oje mweshongoza bingana mwe bare munonga abantu batureba kandi ogu nibingana Yes Uganda we bare kuri program echi wabano kimanya niyo sha just chiringa kwasaganya yamswagane promoter the number 1 kulubuta selecta kulubuta ningale kale nina mani noza kwichiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani